habaye impanuka ikomeye yahitanye abantu 7 kuri tariki ya 13 Gashyantare 2026. Inkuru y'akabura sakaye mu majyepfo y'u Rwanda mu nkengero z'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi byaba nyuma yuko abantu 7 bahitanywe n'impanuka y'imodoka biri mu gace ka Makamba. Iyo mpanuka biri ku musozi wa Nyabigina mu gace ka Ikabuye muri komini ya Makamba. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano agaragaza yuko imodoka yo mu bwoko bwa Probox arivuye mu mujyi wa Gitega yerekeza muri Makamba ariyo yagize impanuka ikomeye. Abaturage bari hafi yaho byabereye bavuze yuko bumvishe urusaku rukomeye basanga imodoka yangiritse bikabije. Bavuga yuko hari itwaye abagenzi benshi barenze ubushobozi bwayo kandi ko ari ku muvuduko mwinshi cyane mbere yuko ita umuhanda. Polisi yemeje yuko iperereza ry'ibanze rigaragaza yuko umuvuduko ukabije ndetse no gutwara abagenzi barenze umubare wagenwe ari byo bikekwa yuko byabaye intandaro y'impanuka yitanye ubuzima bw'abantu 7, abandi benshi barakomereka cyane bikabije. Imirambo y'abitabye Imana sijyanwa mu ruhukiro bw'ibitaro bya Hopital de Makamba mu gihe bakomeretse no kwitabwaho n'abaganga muri ibyo bitaro. Amakuru avuga yuko bamwe bakomeretse barenge cyane bityo ko bakomeje gukurikirana ubuzima bwabo ku buryo bwa hafi. Impanuka kandi yongeye kugaragaza ikibazo cy'impanuka zikomeje kwibasira abatwara ibinyabiziga cyane cyane zituruka ku muvuduko ukabije ndetse no kudakurikiza amategeko y'umuhanda. Mu bice byinshi by'igihugu hakunze kugaragara imodoka zitwara abagenzi barenze ubushobozi bwazo mu rwego rwo gushaka inyungu nyinshi bikarangira bishyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Abaturage muri kano gace basabye inzego zibishinzwe kongera ubukangurambaga ndetse no gukaza ingamba zo kugenzura ibinyabiziga cyane cyane ku mihanda ihanamye nka Nyabigina ishobora guteza ibyago igihe umushoferi atitwaye neza. Inzego z'umutekano kandi ziributsa abatwara ibinyabiziga ko ubuzima bw'umuntu buruta inyungu iyo ari yo yose, kubahiriza umuvuduko wagenwe, gutwara abagenzi barenze ubushobozi bw'imodoka ndetse no gusuzuma ko ibinyabiziga bihagaze mbere yo gufata urugendo ari imwe mu byagabanya impanuka nk'izi ngizi. Mu gihe kandi abitabye Imana twifurije kuruhukira amahoro. Nanjye nkubwira ni nkora subscribe nimba rugamurikize kuri isheni ngene cyari Obi nangini Obi Time News. Obi Time News.